reka yavuze ko rero ibiganiro yagiranye na Ishaq byagarutse ku ngingo zitandukanye ndetse ko impande zombi zasinyanye amasezerano yo guhugurana mu bijyanye na diplomasi. Yanakomeje avuga ko rero ngo mu bindi baganiriye ngo harimo uburyo bari businyane amasezerano no mu zindi nzego zitandukanye cyane ko ngo azagira inyungu ku baturage bo mu bihugu byombi. Nduhungirehe yasobanuye ko amasezerano hagati y'ibihugu byombi yerekana ko u Rwanda rwifuza gukorana ubucuruzi n'iki gihugu ndetse ko no gufasha abanyarwanda cyangwa se abanyapakistani gukora imari mu Rwanda na cyane ko rero rubarizwamo amahirwe menshi y'ishoramari. Minisitiri Ishaq yavuze ko rero mu gukomeza umubano w'ibihugu byombi muri 2021 Pakistani yashyizeho ambasade yayo mu Rwanda. Mu gihe muri uru ruzinduko Minisitiri Nduhungirehe arasiga hafunguwe na ambasade y'u Rwanda. Mu gihe Pakistani rero iri mu bihugu bya mbere bitumiza bimwe mu bicuruzwa by'u Rwanda nk'icyayi, ikawa, avoka ndetse n'ibindi bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. U Rwanda rwo rutumiza y'ibikoresho by'ubuvuzi, umuceri, ibikoresho bikenerwa mu gukora imyambaro, ibyifashishwa mu ikoranabuhanga ry'ubuhinzi n'ibindi. Hanyuma twerekeje mu yandi makuru, reka tubabwire ko minisitiri cyangwa se minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi kugeza kuri komisiyo y'uburezi, ikoranabuhanga, umuco, siporo ndetse n'urubyiruko icyo politike y'urubyiruko yo muri 2015 imaze kugeza ku rubyiruko. Minisitiri Dr. Utuma Twishima Abdallah yabwiye abadepite bagize iyi komisiyo ko hari byinshi byakozwe mu gufasha urubyiruko kwihangira imirimo ndetse n'ishoramari leta imaze gushyira mu mishinga y'urubyiruko mu nzego zinyuranye. Minisitiri Dr. Utuma Twishima yerekanye ko urubyiruko ruri munsi y'umurongo w'ubukene rwavuye kuri 38.6% muri 2011 rugera kuri 29.6% muri 2022. Ubukene bukabije mu rubyiruko rwavuye kuri 19.6% bugera kuri 11.3% muri 2022. Yabwiye abadepite kandi ko umubare w'urubyiruko rugera kuri service z'imari wavuye kuri 88% muri 2022 ukagera kuri 94% muri 2024. Minisitiri Dr. Utuma Twishima yabwiye abadepite ko ibikomeje kudindiza iterambere ry'urubyiruko bishingiye ku igwingira n'igipimo cy'amashuri kiri hasi. Imibare yerekana ko abana bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye bari kuri 43% muri 2012. Yavuze ko hakenewe gushyirwa imbaraga mu gutegura urubyiruko kuva bakiri bato kugira ngo ruzabashe kwiteza imbere. Hanyuma mu yandi makuru, guhera mu ntangiriro z'umwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 leta y'u Rwanda yazamuye ku gipimo cya 78% amafaranga yishyurwa mu kwandikisha imodoka nshya. Ibi bikubiye rero mu iteka rya minisitiri ryasohotse mu igazeti ya leta nyuma yo kwemezwa n'inama y'abaminisitiri yo kuwa 15 Mata 2025. Ni icyemezo rero kigamije kongera ubushobozi bwo gukusanya imisoro, gushyigikira ibinyabiziga bitangiza ikirere ndetse no guteza imbere gahunda ya Made in Rwanda. Ibiciro bishya byahujwe rero n'ubushobozi bwa moteri. Ikiguzi cyo kwandikisha imodoka kizajya gishingira ku bunini bwa moteri yayo. Imodoka zifite moteri ntoya ya cubic centimeter 1000 n'izikoresha amashanyarazi nizo rero zifite igiciro gito kurusha izindi. Imodoka zifite moteri itarengeje cubic centimeter 1000 zizakomeza kwishyura amafaranga 75,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Zifite moteri iri hagati ya cubic centimeter 1001 ndetse n'1500 zizajya zishyura 285 by'amafaranga y'u Rwanda zivuye ku 160 by'amafaranga y'u Rwanda. Imodoka ziri hagati ya cubic centimeter 1501 n'ibihumbi 3 zizajya zishyura 445 by'amafaranga y'u Rwanda aho kubi 250. Naho izifite moteri iri hagati ya santimetero cubic 3001 kugeza ku 4500 zizajya zishyura 748 aho ku 420 by'amafaranga y'u Rwanda. Imodoka nini kurushaho zifite moteri irengeje cubic centimeter 4500 zizajya zishyura 997 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe mbere zari zisanzwe zishyura 560. Hari imodoka rero zizajya zishyura miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Bitewe rero n'ubunini bwa moteri, imodoka zimwe na zimwe zizajya zishyura hafi miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Bwo no kuvuga 997 yose yo kwiyandikisha, ibintu bitigeze bibaho rero mu myaka yashize. Iri zamuka rifatwa rero nk'igice cy'ingamba zo kugabanya imodoka nini zitakaza lisansi nyinshi kandi zihumanya ikirere. Imodoka zikoresha amashanyarazi na moto nazo zatangiye gusora.
mbere imodoka zikoresha amashanyarazi ntizacibwaga amafaranga yo kwiyandikisha gusa guhera mu mwaka utaha w'ingengo y'imari zizajya zishyura ibihumbi 285. Moto zikoresha amashanyarazi zizajya zishyura ibihumbi 75 by'amafaranga y'u Rwanda. Iri zamuka rigamije gukomeza gushishikariza ikoreshwa ry'ibi binyabiziga bitangiza ikirere ariko kandi hanashakishwa uburyo bwo kugira uruhare mu iterambere rusange ry'igihugu. Plaque yihariye izajya yishyura asaga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Abifuza plaque yihariye cyangwa se private or personalized plaque bazajya bishyura amafaranga y'u Rwanda miliyoni 5 mu gihe mbere basabwaga kwishyura ibihumbi 640 yonyine. Nizamuka rikomeye rigamije rero gutuma service zihariye zihabwa igiciro kijyanye n'icyo zisaba. Umubare w'ibinyabiziga byanditswe mu Rwanda kugera ubu mu mpera za 2023 ibinyabiziga byanditswe mu Rwanda byari ibihumbi 333,166. Uyu mubare ukomeje kwiyongera bitewe rero n'ubwiyongere bw'abaturage barimo kugura imodoka ziganjemo izikoresha amashanyarazi nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISL. Hanyuma rero tuvuye kuri iyi ngingo reka tubabwire ko Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi iri kugeza kuri Komisiyo y'Uburezi, Ikoranabuhanga, Umuco, Siporo ndetse n'Urubyiruko icyo politike y'urubyiruko yo muri 2015 imaze kugeza ku rubyiruko. Minisitiri Dr. Utuma Twishima Abdallah yabwiye abadepite bagize iyo komisiyo ko hari byinshi byakozwe mu gufasha urubyiruko kwihangira imirimo ndetse n'ishoramari leta imaze gushyira mu mishinga y'urubyiruko mu nzego zinyuranye. Minisitiri Dr. Utuma Twishima yerekanye ko urubyiruko ruri munsi y'umurongo w'ubukene rwavuye kuri 38.6% muri 2011 rugera kuri 29.6% muri 2022. Ubukene bukabije mu rubyiruko rwavuye kuri 19.6% bugera kuri 11.3% muri 2022. Yabwiye abadepite kandi ko umubare w'urubyiruko rugera kuri service z'imari wavuye kuri 88% muri 2022 ukagera kuri 94% muri 2024. Minisitiri Dr. Utuma Twishima yabwiye abadepite ko ibikomeje gutindeza iterambere ry'urubyiruko bishingira ku igwingira n'igipimo cy'amashuri kiri hasi. Imibare yerekana ko abana bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye bari kuri 43% muri 2012. Bavuye rero yavuze ko rero ngo hakenewe gushyirwa imbaraga mu gutegura urubyiruko kuva bakiri bato. Nyuma twerekeje mu yandi makuru kandi tugana ku musozo reka tubabwire ko Vatican yatangaje ko umuhango wo gushyingura uwari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis uzaba kuwa 26 Mata 2025 saa 4. Hanyuma kandi urupfu rwa Papa Francis wari umaze imyaka 12 ayobora Kiliziya Gatolika ku isi rwamenyekanye kuri uyu kuwa 21 Mata 2025. Yazize indwara rero yo guturika kw'imitsi y'ubwonko ndetse no guhagarara ku mutima. Hanyuma kandi kuri ubu abakardinali bose berekeje i Vatican aho biteganyijwe ko kuri uyu kuwa 22 Mata bagomba guhura kugira ngo bategure umuhango wo gushyingura Papa Francis. Vatican kandi yagaragaje amafoto y'umurambo wa Papa Francis mu isanduku ifunguye, yagaragaye yambaye ikanzu y'iroza, ingofero ndetse n'ishapure mu kiganza. Nyuma yaho rero Papa Francis wari umushumba wa Kiliziya Gatolika yitabye Imana kuwa 21 Mata 2025 afite imyaka 88. Kiliziya y'u Rwanda yatangije icyunamo cyo kumwunamira. Iki cyunamo cyatangijwe kuri uyu wa 21 Mata 2025 saa 6 z'amanywa ndetse amaparuwasi yose yo mu Rwanda yasabwe kuvuza inzogera zimenyekanisha ko cyatangiye. Itegeko rya Kiliziya riteganya ko iyo Papa yitabye Imana havuzwa inzogera kuri buri paruwasi ikaba nk'ikimenyetso cy'icyunamo no kumusabira mu masengesho yabo kugeza igihe azashyingurirwa. Papa iyo yitabye Imana abagomba gushyingurwa mu minsi itarenze 9. By'umwihariko abakristo bose rero n'abihaye Imana basabwa gusenga ku buryo bwihariye basabira Papa witabye Imana, banasaba Imana ngo ikomeze Kiliziya muri ibyo bihe bikomeye ndetse inabatoranyirize Papa mushya uyinogeye. Gusabira Kiliziya birakomeza nyuma yo gushyingura Papa kugeza igihe habonekeye ugomba kumusimbura. Inama y'abakardinali batarengeje imyaka 80 itora conclave iba igomba gutangira bitarenze iminsi iri hagati ya 15 na 20 nyuma y'urupfu rwe. Gusa ishobora kumara iminsi irenze umwe bitewe n'igihe habonekeye amajwi rero ashobora kuba hagije yatuma utowe aba Papa. Abakardinali bose berekeje i Vatican aho biteganyijwe ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 Mata bagomba guhura kugira ngo bategure umuhango wo gushyingura Papa Francis.
urupfu rwa Papa Francis wari umaze imyaka 12 ayobora Kiliziya Gatolika ku isi rwamenyekanye rero kuri uyu wa mbere yazize stroke ndetse no guhagarara ku mutima. Biteganyijwe ko abakardinali bose bagomba guhurira i Vatican kugira ngo bategure umuhango wo kumushyingura uzitabirwa n'abayobozi batandukanye bo hirya no hino ku isi, bashobora no kugaragaramo Donald Trump n'umugore we Melania Trump. Amakuru yashyizwe hanze na Reuters avuga ko abakardinali bose bamaze guhabwa ubutumire bwo kujya i Vatican. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi buvuga ko Papa Francis azashyingurwa hagati yo kuwa gatanu tariki ya 25 no ku cyumweru tariki ya 27 Mata 2025. Bitandukanye n'abandi, azashyingurwa muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Marie Major aho kuba muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Pierre. Dusoza, leta y'Ubushinwa yaburiye ibihugu byinshi ibisaba kutagirana ibiganiro na leta zunze ubumwe za Amerika, aho bivuga ko Donald Trump ateganya gushyira igitutu ku bihugu kugira ngo rero bihagarike gukorana ubucuruzi n'Ubushinwa. Amerika ibyiture kubigabanyiriza imisoro ku bicuruzwa byoherezwayo iherutse kuzamura. Kuri uyu wa 21 Mata, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubucuruzi y'Ubushinwa yaburiye ibindi bihugu kwirinda kugirana amasezerano y'ubucuruzi na Amerika. Igihugu rero bamaze iminsi bari mu ntambara ijyanye n'ubucuruzi ishingiye rero ku kuzamurirana imisoro ku bicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi. Ibi abitangaje mu gihe rero havugwa ko Amerika ishaka gukoresha ikiganiro cyangwa se ibiganiro ku misoro kugira ngo isabe ibihugu birenga 70 gushyira inzitizi ku bicuruzwa cyangwa se ku bucuruzi bifitanye n'Ubushinwa. Hanyuma kandi ni mu gihe kandi President Trump aherutse gutangaza ko ibihugu birenga 70 byamaze kwemera ibiganiro by'ubucuruzi. Ku ikubitiro ry'ibihugu byamaze gutangira kuganira na Trump harimo Ubuyapani hamwe na Korea y'Epfo. Kugeza ubu intambara y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa ikomeje gukomera, aho Trump rero yagejeje imisoro kuri 245% ku bicuruzwa biva muri iki gihugu ndetse n'Ubushinwa